Toyota RAV4 çıkarılgan жылы 2017, пробеги 32.000 км, басы 1 миллион 650 000 рубль. Бұл жерде қатары менен 4 RAV4 тұрат. Мен сіздерге көргөзүп кетейин. Бұл қара түстөгүсү экен. Бұл 2016, басы 1 миллион 425 000 рубль, пробеги 105 000 рубль. Bunun da çıkarılan жылы 2016 eкен, пробеги 61 000 km, bası 1 миллион 495 000 рубль. Bunun bası 1 миллион 750 000 рубль eкен, çıkarılan жылы 2019. Toyota Camry çıkarılan жылы 2020, пробеги 2000 km, bası 1 миллион 855 000 рубль. Toyota Corolla çıkarılan жылын қарайбыз. Çıkarılan жылы 2017, пробеги 50 000 km, коробка автомат, bası 1 миллион 130 000 рубль. Toyota Camry çıkarılan жылы 2020, объемы 3.2, коробка автомат, bası 2 миллион 330 000 рубль. Бұл жерде дағы bir Camry тұрат, çıkarılan жылы 2018, объем 3.5, коробка автомат, пробеги 42 000 km, bası 2 миллион 20 000 рубль. Onda дағы bir RAV4 тұрат, сіздерге көргөзүп коеюн. Дөңгөлөктөрү менен кошо экен. Чыгарылган жылы 2017, пробег 34 000 km, bası 1 миллион 585 000 рубль. Жерде дагы bir Camry турат, Toyota Camry чыгарылган жылы 2019, пробег 28 000 km, bası 1 миллион 920 000 рубль. Toyota Land Cruiser Prado çıkarılan жылы 2017, пробеги 27 000 km, объем 2.7, коробка автомат, bası 3 миллион 40 000 рубль. Жерде дагы bir RAV4 турат. Çıkarılan жылы 2018, коробка автомат, объем 2, bası 1 миллион 650 000 рубль. Toyota Land Cruiser Prado çıkarılan жылы 2010, пробеги 208 000 km, объем 4, коробка автомат, bası 1 миллион 290 000 рубль. Toyota Land Cruiser V8 çıkarılan жылы 2015, пробеги 172 000 km, bası 2 миллион 930 000 рубль. Сіздерге алды жағынан дагы көргөзүп коеюн. Toyota Corolla çıkarılan жылы 2013, пробеги 99 000 km, bası 840 000 рубль, объем 1.6. Toyota Land Cruiser Prado алды жагын өтүп карайбыз. Toyota Land Cruiser Prado çıkarılan жылы 2011, объем 3, пробеги 34 000 km, пробеги аябай аз экен, жаңы боюнча экен. Машина түсүнөн дагы көрүнүп турат, что жаңы экени. Bası 1 миллион 800 000 рубль.
Toyota Alphard. Çıkarılgan жылын баасын билип берем силерге алды жагын өтүп. Çıkarılgan жылы 2018, пробеги 33.000 километр, объем 3.5, коробка автомат, баасы 4 миллион рубль. Катарда Lexus'lar турат. Lexus'ларды көргөзөм силерге. Жерде LX 450'дөн 5 катар турат. Мен силерге жылы менен баасын айтып кете берейин анда. Чыгарылган жылы 2016, объем 4.5, коробка автомат, пробеги 142.000 километр, баасы 4 миллион 290 000 рубль. Çıkarılan жылы 2017, объем 4.5, коробка автомат, пробег 86.000 километр, баасы 4 миллион 399 000 рубль. Bunun çıkarılan жылы 2017, пробеги 45.000 километр, объем 5.7, коробка автомат, баасы 5 миллион 735 000 рубль. Çıkarılan жылы 2016, пробеги 81.000 километр, объем 5.7, баасы 4 миллион 960 000 рубль. Çıkarılan жылы 2013, пробеги 29.000 километр, жаңы oyuncu eкен, объем 5.7, баасы 3 миллион 590 000 рубль. Çıkarılan жылы 2017, объему 4.5, коробка автомат, баасы 5 миллион 350 000 рубль. Çıkarılan жылы 2019, пробеги 26.000 километр, баасы 5 миллион 850 000 рубль. Lexus RX 350, çıkarılan жылы 2014, пробеги 100.000 километр, баасы 1 миллион 559 000 рубль. Lexus NX 300, баасы 2 миллион 155 000 рубль. Çıkarılan жылы 2015, пробеги 28.000 километр. Çıkarılan жылы 2016, пробеги 72.000 километр, баасы 1 миллион 690 000 рубль. Жерге bir Hammer koyup koyuptur, sizlerge Hammer'di daha görgözüp keteyim. Çıkarılan жылы 2007 eкен, пробеги 50.000 километр, объем 6, коробка автомат, полный привод, баасы 1 миллион 595 000 рубль. Жерде NX 204 турат, сіздерге жылын жана баасын көргөзүп кете берейин. Çıkarılan жылы 2016 eкен, объем 2, пробег 81 000, баасы 1 миллион 790 000 рубль. Çıkarılan жылы 2018, пробег 12.000 километр, объем 2, коробка автомат, баасы 3 миллион 390 000 рубль. RX 350, çıkarılan жылы 2015, объем 3.5, коробка автомат, баасы 1 миллион 799 000 рубль. RX 350, çıkarılan жылы 2018, пробеги 4000 километр, баасы 3 миллион 850 000 рубль. RX 350, çıkarılan жылы 2014, объем 3.5, коробка автомат, баасы 1 миллион 575 000 рубль.